wacu umunsi turi kwibande kurangwa no kwihanganira ibibazo bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Kwihangana n'umuco n'igisingizo Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje ko ntawe ugikwiye uretse ko abari umwemeramana nawe. Impamvu dusanga n'umuco n'umugenzo cyangwa se n'igisingizo ku ikubitiro gihera ku ntumwa n'abahanuzi ndetse n'abandi bajya bakurikira mu rwego rwo kwemera. Kuko kwihanganira ibibazo cyangwa se ibigeragezo cyangwa se ikigeragezo mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, ibyo ni hamwe cyane cyane umwemeramana. Utari umwemeramana hari igihe ahura n'ibibazo, agahura n'ibigeragezo, bakumva ko ari ubuzima busanzwe, agatangira gushakira umuti ahandi. Yabikoze nabi, bamukoresheje nabi, n'izangano z'abantu, ariko uko byageze kose inzira byose byacamo, umwemeramana ahita amenya yuko ari kugeragezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero akaba yuko niba hari icyo ashaka Allah subhanahu wa ta'ala kiba kimuhesha umugisha, kimuhesha ubuzima bwiza no ku isi, ndetse kikamuhesha n'icyubahiro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ejo ku munsi w'imperuka, nuko agomba kwegerezwa. Kandi nta muntu byakera gutyo uretse ko aba ari umwemeramana. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ese abantu bashaka tubareke gusa bavuge ngo twaremeye bataragerageza. Ntabwo bibaho. Niyo mpamvu ibigeragezo bya mbere na mbere bihera ku ntumwa n'abahanuzi, kuko nibo hambere bazi idini, bazi uburyo bagomba kwitwararika, hanyuma babere abandi urugero, kuko nibo barimu. Allah subhanahu wa ta'ala agerageza kugira ngo abandi babigireho. Nibo rero kwitwikiro Allah subhanahu wa ta'ala agomba kugerageza kugira ngo bihangane ibigeragezo bitandukanye, hanyuma abandi babigireho abemeramana. Kugerageza rero umuntu uri kubivuga ntabwo ari bya buri wese. Allah subhanahu wa ta'ala hano abigaragaza. Allah yagaragaza yuko abazarangwa no kwihangana, umva kwihanganira ibigeragezo, abo nibo bantu bari kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose aba ari kumwe nabo. Gute? Inkunga Allah subhanahu wa ta'ala, itabara Allah subhanahu wa ta'ala, inema za Allah subhanahu wa ta'ala, ingo za Allah subhanahu, buri kimwe cyose cyiza bari kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko baranzwe n'iki? No kwihangana. Allah subhanahu wa ta'ala abigaragaza agira ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات
bije ariko ribandi bagomba kubyumva nabene namana tuzabagera barabona ku bishayiki min al-khawf tuzabagera n'iki ko goba warjua ninzara ونقص من الأموال والأنفس الله سبحانه وتعالى aligabanye imitungo yanyu amarongo yanyu ibihingwa byanyu yewe al-anfus na roho zanyu abanyu mungo zanyu Allah subhanahu wa ta'ala agira wajani ubashir sabiri ariko iyo nkuru nziza yuko tugeragezo kizabaho bitegure bande aswabiri babandi n'ubundi bazazagura kwihangana ni bande bo ngabo alladhina idha asabatuhum musiba ni babandi iyo bagezweho n'ikigeragezo ntabwo bahera ku maganya no kwiheba ahubwo qalu bahita bazirikana yuko inna lillah twese yaba ndi yaba uriya ugiye yaba tudusigaye n'abatubanzirije inna lillah twese turaba Allah twese ni ibitungo Allah subhanahu wa ta'ala turi mu bushobozi no mu bwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala turi mu bushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala inna lillah wa inna ilayhi raji'un hadi twese kwa Allah yuzaga kwa mkusura kwa Allah subhanahu wa ta'ala niba natwe turalima Allah subhanahu wa ta'ala akiga rulije kuki wagaragaza ko wishwe n'agahinda cyane ukiye barimo na rimwe bigatumuvuga ibyo utagomba kuvuga ugakora ibyo utagomba gukora kandi wabijyanye n'uwa wamugwaye n'umujyanye urarwaye ariko ngewe manarashe ejo utararwara ubwo ubuzima bubona umwana wawe umukunzi wawe umugore wawe atararwara ataragenda ese waramwihaye umwana wa subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un none ulaika alayhi salatu wa rahmah ulaika alayhi salatu min rabbihim wa rahmah aburero basarangwa nuco ngonguwo bakamenya yuko byose tuko kwa subhanahu wa ta'ala kandi Allah abitukuri igihe cyose ashaki kwisubiza icyo yabaha ulaika alayhi salatu wa rahmah abo bafite amahoro n'umugisha tuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala nimuza Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muhtadun kandi abo ngabo nibo bayibutse nyako abo nibo bayose nibo bazi Allah nibo bazukuri bobona kigeragezo bagatura Allah subhanahu wa ta'ala na umugaragu rero ntabwo akwiye niba uhuye n'ibibazo ukumva ko ugomba kwiheba ukumva ariko Imana ngewe yanzize iki kubera iki nidupushije ngewe niduhunze ngewe nidugize gutaniho none abantu bose baranyaze ariko ibi ni Imana ni we Imana Rasul sallallahu aragira ati عظم الجزاء مع عظم البلاء ubundi ubuhambaye ubwinshi ubunini bw'ibihembo n'ubundi bingana n'ubunini n'ingano y'ibigeragezo وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم uko Allah subhanahu wa ta'ala yakunze abantu yakunze umuryango runaka ibitaro abagerageza faman radiya falahu ridha uzishimira kakira cyagereza Allah subhanahu wa ta'ala
ومن سخط لله ومن سخط نوندي uzahura n'ikigeragezo akababara kikumbura kigera guteka akumva ko yarenganye akumva ko yarenganye farabusa urungu akwira ubundi urakaribona Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mali muslimin yusibuhu musiba nta musilamu umwimeramana uzahura n'ikigeragezo icyo cyose urugero nk'aho byavuzwe n'aya fayakuru ma amara Allahu akavuga ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse kuvuga muri aya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un twese tuba Allah subhanahu wa ta'ala kandi kwa Allah tuzasubira Allahumma ajirni fi musibati ma nabira ibyago byanjye nagize wakhulufni khayran minha harimo ushumbushi umurane ikiza kigiye ila akhlaqa Allah lahu khayran minha wese Allah subhanahu naramukaranzo n'umuco akavuga muto Allah subhanahu wa ta'ala nashiti azarumwe murane biruka ibyo kwibutsa n'amagambo Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko abayobozi abagomba guserukira abandi kugira ngo babigishe idini Allah bagomba kwigisha uburyo bwo kwitwararika niba abandi bazarangwa no kwihangana. Allah aragira ati وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وأتولى muri أئمة abayobozi babandi bazarangwa yahduna بأمرنا bazayobora bagendeye ku mategeko yacu lamma sabaru igihe bazarangwa no kwihangana wakanu biayatina yuqinun kandi cyose bakabazirikana ukuri kw'ibyemezo byacu. Allah subhanahu wa ta'ala yaza uburyo b'abantu bazaba barazwe no kwihangana n'ibigeragezo bitandukanye nk'uko byagaragaye muri aya ubwo bazaba bari mu ijuru uburyo abamarayika bazajya bagendera bacamo baba mu muriro baturasana. Allah subhanahu wa ta'ala yaza والملائكة يدخلون عليهم من كل باب abamarayika bazajya babinjirira babandi baranzwe no kwihangana babandi bero mu ijuru ariko mu byatumye benshi binjira mu ijuru ari uko baranzwe no kwihangana abamarayika bazajya babacamo babanyuramo babazengurukamo binjira muri buri muryango w'ijuru babagira ngo salamu alaikum amahoro Allah subhanahu wa ta'ala agumye akomeze abikora kuri mwe bima sabartum kwera uburyo mwihanganye ثم نعم